Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza makuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kwigenekerezo rya 19 Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe amakuru akomakomeye arebana n'umutekano ku mirongo y'imbere y'urugamba. Turere uko bizifashe mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Turi buze kandi kureba amakuru akomeye ari kuvugwa mu buzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turaza kandi no kubabwira amakuru akomeye arebana n'ububanyi n'amakungu. Turaza kubabwira ibikomeye bijyanye n'ibiri kugenda bigaragara mu gisagara cya Goma aho izasaramye zakoze umukwabo ukomeye abaturage bari kunenga ko wagaragayemo bimwe mu bikorwa bitagenze neza ndetse birimo n'ibihonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na grève générale de 3 jours ahangani muri province yo muri Kivu. Turababwira ibiri kubera imwenga abaturage bateguye imyigaragambyo y'iminsi 3. Turinjira turebe akantu ku kandi tubabwire uko ibi bihagaze. Turababwira kandi bijyanye na barrage illegale ndetse n'ibindi bijyanye n'ibiri kubera Kibumba na yitwa Rungushwa aho société civile yamaze kuba yakararira ndetse izamura uburakari ku rwego ntangere. Turaza kandi kugira ucuru aho naho ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane imbere y'abaturage. Turababwira ko imasisi n'urucuru oyica igaragaza impungenge z'indwara n'imirire mibi nyuma y'uko abarwanyi bizasarambye bigaruriye ibice bitandukanye rero bagaragaza ko kuri ubu buzima buri kugenda bugorana. Turaza kandi kukomoza ku makuru akomeye arebana n'ububanyi n'amakungu. Tubabwira ibijyanye n'amasezerano ya Washington ndetse n'inzira ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda mu mboni za Patrick Muyaya hamaze gushyira amakuru mashya hanze ajyanye n'ibi ngibi mu gihe kandi itoha bivuga ko ibiganiro bishobora kuba bizatangiye nubwo nta ruhande na rumwe ruragira icyo rutangaza. Biro ni bibaye nyuma y'uko abo ku ruhande rw'izasarambwe bari baherutse gutangaza ko batazitabira ibiganiro, ariko amakuru atugezeho kuri uyu mugoroba baragaragaza ko ibiganiro bishobora kuba bizatangiye. Turaza kandi kubabwira ko MONUSCO ndetse na FARDC biyunze ku kurinda abaturage ba Ituri, bakaba ari ibyo bavuze nubwo atari ubwa mbere bivuze. Nabyo turaza kubirebera hamwe twinjire mu barracks zabo turebe biri kugenda bivugwa. Munyemerere amakuru yacu duhite tuyahera ngaho Goma tubabwira ibiri kuba ndetse n'umukwabo ukomeye wakozwe ariko abaturage bakavuga ko urimo injustice ku giti kigira intangere. Ni kwigenekerezo rya 19 Myandagaro 2025 kuri uyu wa kabiri mu gace ka Keshero kari mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igisagara cya Goma hafashwe ingamba zikomeye zo gukumira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byari bigaragara muri uyu mujyi. Abarwanyi b'ihuriro AFC barwanyije ubutegetsi bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo bakoze umukwabo uhamye mu rwego rwo gufata abantu bakekwaho guhungabanya umutekano muri iki gisagara. Uyu mukwabo watangiye ku isaha saa 9 z'ijoro nyuma y'uko ku mugoroba umunsi wabanje humvikanye amasasu mu bice bitandukanye bya Keshero bigaragaza ko hari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byari biteganyijwe cyangwa se byarimo bikorwa muri ibi bice. Amakuru ari kuvigomya arahamya ko ibikorwa by'umukwabo za AFC yafatiyemo abantu benshi barimo abakekwaho gukora n'ingabo za leta ya Kongo, imiryango yitwaje intwaro izwi nka Wazalendo ndetse n'amabandi yitwaje intwaro harimo n'abacanshuro b'abanyaburayi bari bagamije guhungabanya umutekano w'uyu mujyi. Aya makuru yemezwa n'abaturage bo mu gace ka Keshero aho bavuga ko bahise bumva umutekano wabo ugiye kuba mubi kubera amasasu ndetse n'ibikorwa byagiye bikorwa mu bihe bitandukanye. AFC igenzura igisagara cya Goma kuva ku igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa mbere 2025 igihe rero yatsindaga ingabo za leta hamwe n'abafatanyabikorwa babo barimo Wazalendo, FDLR, abacanshuro n'abanyaburayi. Nyuma yaho mu bice bitandukanye by'iki gisagara cyane cyane mu burengerazuba humvikanye udutsiko tw'abitwaje intwaro bagamije guhungabanya amahoro n'umutekano w'abaturage. Kubw'ibyo AFC yahise ifata icyemezo cyo gukurikirana abantu bakekwaho gukoresha intwaro cyangwa gukora ibikorwa bihungabanya umutekano muri iki gice mu rwego rwo kugarura ituze n'umutekano mu baturage. Uyu
umukwabu ukomeye wo mu gace ka Keshero numwe mu yagiye ikorwa mu gisagara cya Goma kuva ku itariki ya 6 2025 ndetse byagiye bifata n'intera nabwo hari hafashwa abantu benshi bakekwaho ubugizi bwa nabi harimo abashaka guhungabanya amahoro muri uyu mujyi gukwirakwiza ubwoba mu baturage mu bikorwa byo kwigenekerezo rya 19 muri ubu buryo rero bwo gukora umukwabu bwari bushingiye ku gusesengura amakuru y'ubutasi aho AFC yagaragaje ko ifiteho amakuru yizewe ku bantu yagikoraho ubikorwa byo kubata muri yombi bitewe n'amarangamutima n'ubwoba byari byuzuye mu baturage. Uyu mukwabu wakozwe mu buryo bwateguwe kandi bunoze abarwanyi ba AFC bakoreshaga amakuru aturuka mu baturage ndetse n'ay'abakora mu miryango itandukanye yaho kugira ngo bamenye aho abakekwa ubugizi bwa nabi bari. Uburyo ubwo gufata aba bantu bwari bworoshye mu mitekerereze y'abaturage kuko abarwanyi bari bitwaje intwaro zigezweho harimo imbunda, ibisasu bito n'utundi dutwaro tworoheje bagenda buhoro bakoresha amayeri yo gutoranya ahantu hakomeye hashobora kuba hari abantu bakekwa ibikorwa bihungabanya umutekano. Agace ka Keshero kakaba rero ari agace kari kamaze iminsi kagaragaramo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Nubwo rero uyu mukwabu wakozwe ntabyera ngo nje hari abaturage bo muri societe civile bari kunenga ibizabaye. Nubwo AFC yemeye ko ibikorwa byari bigamije kugarura amahoro, abaturage bamwe bagaragaje ko batishimiye uburyo umukwabu wakozwe. Bamwe bavuze ko bafashwe mu buryo butunguranye, abandi bavuga ko hari ubwo intwaro zikoreshwa mu gihe abantu batari bari mu gukora ibikorwa bibi, bikaba rero byateza umukwabu kubana n'abagize mu zabukuru. Abaturage kandi baranenga AFC kubigenzura igisagara cya Goma bagasaba ko hagaruka ubuyobozi bwa leta. Hari bamwe rero babyifuza nubwo hari abandi bavuga ko kuri ubu ari bwo bameze neza. Abandi baturage batekereza ko ibikorwa nk'ibi byerekana ko umutekano mu gisagara cya Goma ukiri mu maboko y'ihuriro rya AFC kandi bikaba bishobora gukurura impaka ku bijyanye n'ubutegetsi muri uyu mujyi. Ibi rero akaba ari ibintu bigarukaho na bamwe mu baturage. Ngayo nguko rero murabizi ntabyera ngo de nubwo harabashima umutekano izasambwe zazanye hari na bamwe bifuza ko zagenda. Reka duhite dukomereza amakuru yacu Imwenga hani muri Kivu y'Amajyepfo aho abaturage batangiye kuva ku munsi w'ejo kwa mbere kugeza n'ubu ndetse n'ejo hazaza iminsi 3 y'imyigaragambyo icyo bise grève générale de 3 jours igamije kugaragaza umujinya n'akababaro batewe n'uburenganzira bwabo honyorwa n'ingabo za leta n'ingabo za leta ndetse na wazarendo. Abaturage barashinja abasirikare kuba imbogamizi nyinshi ku bijyanye n'imihanda, baraje routière zigamije kugurisha amafaranga ku banyamaguru aho rero bagenda babasoresha. Bikaba ari ibintu bitangazwa n'abaturage, bakaba bavuga ko rero ibi ari ibintu bakita ko ari ubwoba, kubatera ubwoba nk'uko rero bitangazwa n'abayobozi b'imiryango itari ya leta za societe civile, kuko bitangazwa na Samir Ngere Itebo, perezida w'umuryango utabara abaturage muri Imwenga. Aragira ati hari bariyeri irigare nyinshi zubatswe ku mihanda itandukanye zica mu nzira z'umutekano zigateza impaka n'akajagari hagati y'abagenzi n'abakora ibikorwa bitandukanye muri aka gace. Muri aya masezerano y'imyigaragambyo ubucuruzi bwose muri Mwenga Centre Kibumba rugushwa bwarafunzwe, ibikorwa by'ubucuruzi n'imibereho y'abaturage birahagarara kandi biravuga ko sécurité économique igaragaza ko ikibazo nk'ibi bikunze kuba byagarukwaho imbere y'inama y'umutekano Conseil Sécurité ariko bikaba bidahabwa igisubizo kirambye. Abaturage banagaragaza ko umuhanda wa Bukavu Mwenga route nationale numero 2 urimo gukorerwaho nabi, nkaho hagiye hashyirwa za hompuwe ndetse n'ibindi biraro byinshi byangiritse, bikaba rero byaragiye biteza ibibazo bikomeye. Gusubika no gukuraho imbogamizi zose bikaba rero ari ibintu byagiye bikorwa mu buryo bwa suspension et retrance des barrages irigare, nko gusana rero ndetse no kugenda bakora ibikorwa bijyanye no kuvugurura ibikorwa remezo. Abaturage bakaba banenga ko ibi bitakorwa. Abaturage kandi barasaba ko amasosiyete entreprise Chinese bakora ubucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Mwenga bagira uruhare rukomeye mu gusana imihanda yangiritse kugira ngo babone aho banyura.
abaturage rero bakaba bakomeje kugenda bagaragaza ibibabangamiye ndetse n'ibyo bifuza ko bizakabaye bikorwa mu gihe rero bikomeje kugenda bigaragara ko urugendo rukomeye rugihari rwo kugira ngo ibikorwa remezo byongere bikore kuko bigaragara ko bizangiritse ndetse hakenewe no kuba hagira igikorwa mu maguru mashya kugira ngo ibintu byongere bisubire mu buryo nk'uko rero bimaze iminsi byigaragaza. Akaba ari amakuru akomeye agaragaza impungenge ndetse n'ibibazo bikomeye bikomeje kugenda bigaragara muri ibi bice. Yandi makuru akomeje kugenda agaragara muri ibi bice nuko rero bahangayikishijwe bikomeye nuko abarwanyi bakomeje kugenda boherezwa muri ibi bice nkuko bagenda babigaragaza. Nkuko rero bigaragara kuri uyu munsi muri Rucuru naho ntabwo bimeze neza, abaturage bari mu gahinda gakomeye. Reka twerekeze Rucuru ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahari rero ibibazo by'umutekano muke kubera intambara zihoraho n'ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara muri ibice bikaba bidakora neza. Ibiro bya Loni bishinzwe gutegura ibikorwa by'ubutabazi mu bihugu byugarijwe n'amakuba OCHA yasohoye ku wa mbere, ikaba yarasohotse ku itariki ya 18, ikaba rero yibanda ku bizabaye kuva ku itariki ya mbere Mukakaro kugera ku itariki 31 Mukakaro 2025, aho bagaragaza ubukana bw'ingaruka z'intambara ku baturage ndetse n'ibindi bigenda bigaragara. Raporo yibanda ku turere turimo Rucuru, Masisi, aho ibikorwa by'iterabwoba byagiye bifata indi ntera bizatumye abaho ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse n'umutekano urahungabana nk'uko bigaragara, aho bavuga ko sécurité alimentaire yabaye ikibazo ndetse n'ibikoresho bigenda bigorana muri Rucuru. Guhera ku igenekerezo rya 26 Myandagaro 2025, intambara yarakomeye mu bice bya Bwisha, aha ni muri sheferi yasize abantu barenga 22,000 bimukiye mu bice bitandukanye birimo Kiseguro, Katwiguru, Kiwanja, Kisharo ndetse na Nyamirima. Bamwe bajya no mu bihugu bya Uganda. Mu gihe cy'iminsi 3 kuva ku igenekerezo rya 15 kugeza ku igenekerezo rya 17 Mukakaro, habaye intambara hagati y'imiryango yitwaje intwaro yahitwa Kihondo muri Grupoma muri sheferi ya Bwito. Abantu barenga abantu bo mu ngo 10 bituma rero bava mu byabo, benshi barahunga. Mu gihe rero iyi miryango 10 yasenyewe inzu. Avuga ko abantu barenga 28,400 bimukiye mu bice bya Nyanzare, ahitwa Buhonda, ahitwa Mushakiri n'ahitwa Singa, bahunga ubuzima bubi ndetse n'imirwano ikomeye yari ikomeje kuba. Abaturage bahungiye muri ibi bice bari bamaze kuba barenga 11,000 mbere mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatandatu. Biragaragara ko ikibazo cy'abimukira gikomeje kugenda kigaragara. Ishami ry'umuryango ryita ku bana n'imirire Action contre la famille mu gace kahitwa Bambo ryagaragaje ko abarenga 43 b'impunzi n'abandi basubye iwabo, bikaba rero byarageze mu bice bitandukanye kuva Lebero, Itonga, Bambo Centre no mu bindi bice bitandukanye nk'uko rero bigenda bigaragara ndetse biranavugwa. OICHA yagaragaje ko muri Rucuru hari ibibazo by'ubukene, ibiribwa, insécurité alimentaire, imirire mibi, malnutrition, kutagira ubuvuzi bw'ibanze accès limité en soins de santé, kutagira amazi meza n'ibibazo by'isuku bikomeje kugenda bigaragara muri ibice. Ikigo MCF cyase Médecins Sans Frontières gishinzwe ubuzima, abaganga batagira umupaka bashinzwe rero kuba bakurikirana ibijyanye n'ibikorwa, barakora ibikorwa byo gufasha, ariko baracyakeneye ibindi bikoresho n'abakozi kugira ngo babashe kuba batanga igisubizo gihamye ku bijyanye n'umutekano. Ku igenekerezo rya 10 Myandagaro 2025, abagizi ba nabi barashe abaturage 10 bari mu mirima yabo mu bice by'ahitwa Binza muri Rucuru. Hari ikibazo cyo kwemera ko abaturage bagera mu mirima yabo bigatera ikibazo gikomeye ku mutekano w'ibiribwa, insécurité alimentaire nk'uko rero bigaragara. Kureka muri aka gace ka Masisi kuva ku igenekerezo rya 21 kugeza ku igenekerezo rya 25, intambara zongeye gukaza umurego hagati rero y'abazarendo bayitwa Bupfuna, Nyamaboko ya mbere n'ahitwa Kibabi. Abaturage amagana barimuka bajya mu bice bitandukanye gushaka umutekano. Kuva ku igenekerezo rya 23 Mukakaro, intambara zagaragaye mu nzira yitwa Nyabyondo, Rwashi, Pfuna Grupoma, aho abantu barenga 3,000 bimukiye muri commune Rirare ya Masisi. Abaturage bemeza ko ibikorwa by'ubutabazi bifite imbogamizi nyinshi muri aka gace kubera
kubera intambara ndetse n'imirwano. Muri iyi minsi aho abantu bamaze kwakira abantu barenga 67,000 bimutse hagati y'ukwezi kwa gatanu ndetse n'ukwezi kwa karindwi, nk'uko rero bigenda bigaragara nk'uko bivugwa mu byabereye ahitwa Banyungu muri iyi grupoma, hagiye hagaragara umubare munini w'abaturage bakomeje gunga imirwano. Intambara nshya zikaba zikomeje kugenda zikomera nk'uko rero bigaragara. Biravugwa ko mu bice by'ahitwa Bao, ahitwa Kilambo, ahitwa Bitoboro, ahitwa Mushaki, bamwe berekeje ahitwa Katare, nubwo rero hari abakomeje gusubira iwabo mweso. Nk'uko rero bigenda bitangazwa, amakuru aragaragaza akarengane gakomeye nubwo habayeho amasezerano ya Washington DC hagati ya Kinshasa na Kigali agendeye ku buhuza bwa Amerika ndetse na Declaration de Principe hagati ya leta ya Kongo ndetse na AFC. Umutekano n'ubutabazi bikomeje kwangirika, impande zombi zishinja izindi gutera intambara no kutubahiriza amasezerano arimo najyanye na CCRF nk'uko babivuga. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bituma komisiyo y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu n'abajyanama b'ibihugu nka Amerika bashishikariza impande zose kubahiriza amasezerano kugira ngo ibikorwa byo guhuza bibashe kuba bizakomeza, abaturage bareke gukomeza kugira ibibazo bikomeye, kuko imirwano ikomeye murabizi, intambara irasenya ntiyubaka, abaturage bakomeje kugenda babigiriramo ibyago bikomeye. Nk'uko rero bigaragara mu yandi makuru tubafite, turababwira ko muri turi mu rwego rwo gukomeza kurinda abaturage bajya mu kaga gaturuka ku mitwe yitwaje intwaro. Kuri ubu rero FARDC hamwe n'abasirikare ba MONUSCO bahurije hamwe mu gukorana byafi mu bice bya Ituri, aho rero ubufatanye mu bijyanye no gukora patrouille zihuriho mu bice birimo umutekano muke. Aho rero kuva kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 18 Myandagaro 2025, guverineri w'agateganyo w'intara Ituri Los Charlugwe yatangaje iyi gahunda y'igihe yari mu kiganiro n'abanyamakuru hamwe na General Elise Domaskita Gomez, umuyobozi w'ingabo za MONUSCO wari mu butumwa bw'akazi muri aka gace. Aho rero bavuze ko ari agace gahangayikishijwe bikomeye n'amakimbirane. Mu kiganiro aba bayobozi basuzumye uko umutekano uhagaze, basanga ibintu bikomeye cyane kubera kwiyongera kw'ibitero byica abantu bihitana ubuzima bw'abatari bake muri ibi bice, nk'uko rero akomeza kugenda abivuga. General Luis Ruchalurwe yagaragaje ubufatanye hagati ya FARDC na MONUSCO, bikaba ari ibintu bijyanye no gucunga umutekano w'abaturage bahangayikishijwe n'ibi bitero. Yagize ati ubufatanye n'ubwuzuye, patrouille ubu zirakorwa zihuriweho kugira ngo habeho gukumira ibitero hakiri kare. Ingabo zacu zizakora akazi keza, cyane ubufatanye na MONUSCO mu kurinda abaturage bakomeje kugira ibyago bikomeye. Ku ruhande rwe General Elise Domaskita Gomez yongeye kwemeza ko MONUSCO izakomeza gushyigikira FARDC mu kurinda abaturage no gukomeza guhuriza hamwe ingufu. Tuzakomeza gukorana n'ubuyobozi bw'akarere mu rwego rwo gukomeza guhuza ubufatanye bwacu nk'uko abivuga. Muri iki gihe rero General Gomez ari muri Ituri, azasura n'uduce turimo Komanda ahitwa Fataki, hagamijwe gusuzuma uburyo MONUSCO ishobora kongera imbaraga mu bufatanye n'abaturage no kureba uburyo abashinzwe umutekano bahabwa inkunga ikenewe mu kurinda ubuzima bw'abaturage. Bikaba rero ari ibintu biri kwa mugihe n'ubundi muri Ituri abagirirwa nabi b'abaturage b'abasivili umunsi ku munsi bigenda byiyongera. Bamwe bakaba rero bibaza uko bizarangira, abandi bakavuga ko hakenewe kugira igikorwa kugira ngo ubuzima bw'abaturage bugende neza, nk'uko rero bamwe bagiye babigaragaza bakavuga ko hakenewe izindi ngamba ndetse hakenewe no kuba hakomeza kubaho inzira nziza. Mu yandi makuru tugenda tugana ku musozo, ku igenekerezo rya 27 Ruheshi 2025 nibwo rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda basinye amasezerano y'amahoro ya Washington DC mu rwego rwo gushakira umuti Burundi intambara imaze imyaka irenga 30 burasirazuba bwa Kongo. Aya masezerano yashyigikiwe n'ubuyobozi bwa Perezida Donald Trump, akaba ari intambwe ikomeye mu rugamba rwo kugarura amahoro. Ambasaderi wa Amerika Luc Tamerlan yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitewe ishema no kuba zarashoboye gutangiza inzira y'amahoro hagati ya Leta ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Yavuze ko aya masezerano ya Washington ari intambwe ikomeye mu rugamba rwo kugarura amahoro muri aka karere, kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakomeza gushyigikira iki gikorwa kugeza kigeze ku musaruro ufatika.
nubwo rero aya masezerano ya Washington ari intambwe ikomeye, haracyari imbogamizi nyinshi ko yashyirwa mu bikorwa, kuko kugeza ubu ngubu biragaragara ko uruhande rw'isasarambwe rwiteguye intambara, uruhande rwa leta ya Kongo narwo nuko. Ibi rero akaba ari ibimenyetso bigaragaza uburyo ki amahoro ashobora kuba yaba ikibazo gikomeye, ariko biravugwa ndetse biri kugenda bitangazwa nubwo tutarabona gihamya ko ubu idoha ibiganiro hagati ya FC ndetse na leta ya Kongo byakomeje. Ibyamakuru turi buze kubigarukaho nituza kuba twamaze kubona amakuru ya nyayo yizewe. Ni no kudusoje banywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye tucyonda sabone uyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tubashyikiriza ngaha bizibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.